Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere ngutyo. Mu by'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire murabizi yuko tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse tutibagiwe na gospel na sport. Ahabonetse amakuru ari wo wose Sano Empire iyakugezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye muri gospel, ariko tukaba tugiye kwibanda cyane kuri rino tsinda rya Vestina na Delcas. Umwe akaba yarakoze ubukwe bukavugisha abantu benshi. Muri uko kuvugisha abantu benshi biri kugenda bigorwaho nuko uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 22 ikiri kumuvugwaho ari ibintu bidasanzwe nyuma yuko ashyingiwe n'umugabo umurusha imyaka iri hejuru cyane, ndetse abantu bakagenda bavuga yuko rwose atari urukundo ahubwo ari mu rwego rwo kugira ngo yishakire imibereho, cyangwa se ari ukugira ngo yishakire umugwizatunga. Ndetse abantu bakaba bari gukomeza kugenda bavuga, ndetse no mu itangazamakuru bavuga yuko uyu mukobwa Vestina ubu ngubu atwite. Ndetse icyatangaje abantu ni nyuma yuko akimara kurangiza segonderi, akiva ku ishuri, byatunguranye mu buryo bukomeye cyane. Uyu mukobwa yahise abyibuhamo, ndetse abandi nabo bakavuga ati se ikibazo cyari segonderi, se ikibazo cyari yuko yajyaga ku ishuri akarya nabi, cyangwa se byabaga ari ibindi cyaba gihindutse muri kano kanya gato gutya, cyaba ari bwoko ki? Uyu Vestina rero we ni ukuvuga ngo ukuntu byari bimeze. Vestina rero ku mubyibuho wiwe abasanzwe babizi bavuga yuko uyu mugabo w'umujejetafaranga bahuye mu gihembwe cya gatatu cy'amashuri, ndetse ubwo yari ari kwitegura gukora ikizamini cya leta, akagenda amwiyegereza gake gake, ndetse bitewe n'amafaranga yari afite. Ndetse dore ko bavuga yuko uyu mugabo pasi yayihawe na Emirene, ndetse abandi bakavuga yuko uyu mwana w'umukobwa ari bo bihuriye ku giti cyabo. Emirene rwose ibyo bintu rwose atabiziho cyane, ahubwo nawe ari mu bantu batunguwe, dore yuko aba bana b'abakobwa bamanagingwaga na Empire cyangwa se Irene Murindahabi kosha amakokero nk'uko ajya abyiyita. Ariko uyu mukobwa bikaza gutungurana bikomeye cyane ubwo Emirene yatangiye kujya amubwira ati tujye muri studio, tujye mu bitaramo hamwe na hamwe. Uyu mukobwa bikarangira abyanze. Abandi nabo batangira kugenda babibonera kure, aho uyu mwana w'umukobwa yahinduye imisatsi. Murabizi yuko muri ADPR ibintu byo gukoresha imisatsi cyane ntabwo babyibandaho, ndetse bakunze kuba bifitiye naturel nko ku muntu w'imbere cyane. Rwose ubusanga ari naturel nk'uko muri kubibona. Uyu rwose uyu mukobwa wanyu, ndetse akaba ari n'umugore ko mu mategeko ubu ni umugore kuko yarabirahiriye. Nk'uko muri kubibona umusatsi wiwe rwose uradefirije, kandi muri ADPR murabizi yuko ari ikizira kikaziririzwa. Uyu mukobwa rero muri uko kugenda asa nk'uhindukamo gutyo, nibwo yaje kugaragaza nguno umukire. Abandi nabo bakavuga yuko uyu mukire burya ngo ashobora kuba afite n'ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo bw'akaguru, bitewe n'uko abakomeje kugenda babona uno mugabo byagiye bivugwa, bagiye bavuga yuko uyu mugabo rwose, ndetse no kuba batarashyize hanze cyangwa ngo bashake yuko amashusho y'ubukwe bwabo buri umwe ari wese abufata, byagiye bigorana, dore ko yuko ubukwe bwabaye mu buryo bw'umuhezo ndetse mu ibanga rikomeye cyane.
abantu byagiye bibatungura yuko uyu mukobwa yakoze ubukwe ndetse n'ababugiyemo ntago bari bemerewe kuba bagira ifoto cyangwa se amashusho bafata muri buno bukwe. Muri ibyo byose rero uyu mukobwa nibwo nawe agize gutya abigaragaza yuko rwose imyaka nta mibare, ndetse icy'ingenzi cyane cyane cyatumye abantu babigarukaho ni iyi myaka uyu mugabo arusha uyu Vestine. Uyu musore nako ubu ni umugabo, uyu mugabo arusha umugore wiwe imyaka 20, ni imyaka 20, kuko uyu nguyu afite imyaka 42, noneho umukobwa akagira imyaka 22. ubwo uri kumva ikinyuranyo kirimo hagati ni icy'imyaka 20. abandi nabo atari ko ubundi uyu mukobwa ni iki cyatumye yihuta byatari, ariko abandi nabo babirebera kure cyane bazi n'amakuru y'uno mukobwa. uyu mukobwa ngo aratwite kandi atwite inda y'uno muherwe. Mu rwego rero rwo kutaba uyu mukobwa yakandavurira mu rugo, kandi n'ikindi uyu mugabo akaba ari umujejetafaranga nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva ahandi. uyu mugabo akaba afite ibirombe by'amabuye, akaba afite sosiyete itwara abantu n'ibintu muri kiriya gihugu cyiwe, ndetse akaba yaraje no muri kino gihugu cy'u Rwanda mbere yuko aza guhura n'uno mukobwa. akaba yarari mu mushinga wo gushakaho yashora imari yiwe hano mu Rwanda, ndetse aza guhitira muri kariya karere ka Musanze, dore ko ari naho yanahuriye n'uyu mukobwa Vestine. muri uko guhura nawe rero nibwo batangiye kugenda bamenyana, batindana, ndetse biza kurangira ari uko nguko bigenze nyine bakoze ubukwe. Ndetse abandi ntago batinya kuvuga yuko uyu Vestine ari ipari rwose imeze neza yaba yakoze kuba yageze ubwo ahuza none umugabo, bakaba umugabo n'umugore, ndetse bakavuga yuko byanze bikunze uyu mugabo agiye kuba yagira imishinga imwe n'imwe ashobora kuzana mu gihugu cy'u Rwanda, ishobora kugirira abanyarwanda umumaro bitewe n'uko gutanga akazi ndetse no gufasha abantu muri serivisi, ibintu nk'ibyo byose. Ikiri kwibazwa rero, ese uyu Derucas araza nako uyu Vestine araza kwisanga yagiye mu gihugu yavuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ajye kubana n'umugabo we, cyangwa se umugabo we araza gufata ubwenegihugu bw'u Rwanda yigumire mu Rwanda b'umunyarwanda bisanzwe. Gusa ikirimo gisa nkaho kidashoboka nuko uyu mugabo afite imitungo myinshi muri kiriya gihugu cyabo, ndetse bivugwa yuko rwose kuba yayihara akaba yayisiga bisa nkaho ari ibintu bitapfa kuba byashoboka. Bisobanuye yuko uyu Vestine ari bwisange ubu yamaze kuba yava mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza iwabo w'umugabo kugira ngo abashe kuba yakomeza business ziwe, ndetse akazajya azana hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko n'icyamuzanye sibyo ko aje nyine akahabonera n'umugore. Icyamuzanye ari ugushinga ama business hano mu Rwanda, ari ukureba aho ashobora kuba yashora. Ibyo byose rero kuba yabikora gutyo byose birashoboka, kimwe nuko nabwo bitashoboka kuba yaguma hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero, reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification, nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Naho njyewe ubagezaho amakuru ya buri munsi ni Sano Didier.